Yesulok daram dan sumnan kamakalong. Marekon tumbo 15 sambat 42 ngam 47. Timdala tumbumbi sabat 409 dumalawumbi. Nepek ngatak tersebut ba tenedem tongtong dok 9 temendanguk. Wara tembi. Joseph Arimatia nanin ende Yesulok daram dan prepkan sumnan kamalepi nantong. Joseph ende Juda amatam dok yampu wuren tenge ama endong na nanin no. Ep tongtong kantem koing kanggalat. Tembi endem bo nain kulum yambat gangat ni intangan plon yampu wuren tenge wak. Wala madat kungku. And vakan masi ulambanen bi piratolong lombi Yesulok daram dan nenantung. Nenantung bi piratol Yesuip kamak. Mandawun nandasraken bi mik amalok terak damasi netiange bumbi. Yesum biangan kamak banam worok nenantung. Nanandung bi, and nanda krengam bi, piratul Joseph nandangam. Tamben Joseph tangambi sandum satin ombap no tuambi. Yesulok daram dan kolongbat plon nanin. Tumbum bendurum pumbi tagam ngambi sandum de tamapi imguk. Imterem bi kawat sum enlok gangat kulukolang nan wolok kanang lom kampi. Kawat opum no musurumbi ngam sumyama masipngo. Joseph tu undang tungurumbi Maria Magdala nanin gat Joseph lok meng Maria and Yesu lok daram dan terok kamulum pakuk wun kangamak. Yesu lok kamna nanin malakuk. Mareko number 16 sambat 1 ngam 8. Sabat 409 tereumbi Maria Magdala nanin engkata Maria Yakobo meng tembi Salome ende seraseranan kandang ngam Yesulok daram dan saplang ngam nerang tok wasap ngat pamatul tuambi tersumut tenggalang kena nain kusay kemakamalan saram mulum tembumbi tam ende melapi itsim bimbi Yesulok sum telak wan krem ngangalumbi kwet sarangkuk. Ende telak plon ngangapi nisingan nandam malaptambi enggalang. Nidanap kamapi kawat wapum sum yama masip patak wan musupin deretom nametak. Wantang ngangapi ngam sum nan tombi deum ngumbi kanggalang wan. Kawat sum yama kamasi pakuk wan ipan musurumbi tampon kandang ngampak. Kawat wan wapum sanak. Tambi ende sum kanang lombi amang dasin ombap satin fang sanak dasinguk nole kat datam kandang piparum kangbi wapum gan sirageng kalam. Tambi ende engkuk nam siragane lang. Sinti Yesu Nazaret nanin kulongbat ron wakarang en kanilang dok bang kan en kamna nanin maralak ta tambi nganam patak. Well kasen got ngan kaut kakngaut sintang bangangi gat Petro endong ambi ngantang enbut. Yesu lu mandan dama samguk worok tuap ngan ende terak dama tesambi Galili kweran ngaumbi wantang kanegarang. Eumbi ngembasi pumbi belang tembi sumbim pim ngangalang. Pim ngangapi masanggalang da tembi ama nola nepek nek indangku wolo kasat nam tsem galang.